Matogoretio ni MC wa gicigo giki Frederick Gatimu Aikari aya marenda mwabici nene ya ruhonge rwa barabara rwa Kerra Nairobi ithuthurie aruna ao a Embu kuona wira uria mararuta mari na muoroto wa kunyora mbeca cia muingi. Lakini tunashangaa mbona Gaturi South tumwekewa matope tukiambiwa ni murram. Tunaomba serikali wa mbora washughulikie hii barabara. Marauga riri tirio rita ria mbere kuona barabara igiakwo na ati ni makuranite utiganu wa murram na tiri. Hii ni matope na kwa lugha ya Kiembu tunaita kingenyo. Hii ni matope. Hata mimi niko pande ya mwananchi kwa sababu mwananchi ni yeye anaumia. Gabriel Kamwithe uria ni muikari wa gicigo giki arauga hatire bata wa barabara ciakwo ithuke na thiko nini mathie na mbere guthinika o riria mbeca ciao cia magoti nicio irahuthika. Hatutaitikia magari yawe yakiingia hapa yakiwa yameleta matope na tayari njana tulirundisha. Ruhonge ruru rwa Kerra rugite rugutwiria ukinyaniru wa barabara iyo yarika guku muingi ukihita gwitikiria barabara iyo ithie na mbere contractor etikira mahitia na mberirie kuhuthira material iria ciagiriire. Handu ni ha Inoro TV, rito riakwa Nwindro Swangwe.